Dragi ljudi, danas ću vam pokazati kako napraviti tortilje, koje su i lijepe i ukusne i lijepe na oko, a posebno će se svidjeti vašoj djeci. Također ću podijeliti sa vama i recept za picu, koju sam nedavno pravila, a pravila sam na isti način. Moram vam reći, Talijani bi mi zavidjeli na ovome receptu. Pa hajde da zajedno napravimo ovaj jedan zanimljiv brod. Uzmite sir i stavite na sve 4 strane tortilja. Umotajte i učvrstite sa čačkalicom. Onda malo premažite maslacem ili maslinovim uljem. Meni je jutros došla želja da jedem ove tortilje sa sirom, ali možete dodati i jaja, i španak, i povrće. Ako koristite povrće, preporučujem da ga malo dinstate prije nego što ga stavite u ovaj brod. Nema nekog posebnog pravila. Ja sam dodala oregano i malo soli, a koristila sam mladi sir i mozzarelu. Sve to lijepo stavite na ovaj brod i pecite na 190 stepeni otprilike 10 minuta dok ne dobijete lijepu žutu boju. Ostanite sa mnom do kraja ovoga videa da vidite kako sam napravila picu i kako će nam ispasti naša tortilja sa sirom, i podijelite ovaj video sa vašim prijateljima. Ovako pripremljene tortilje su za mene fantastične. Jako se lako spremaju i jako su ukusne, a i kao što sam rekla, lijepe su i na oko. Ja često pravim sebi ovo jer ne traži puno vremena, a ako imate goste i ako vam djeca žele nešto ukusno i brzo, preporučujem da probate ovaj recept. Pa da se mi vratimo na naše tortilje sa sirom. U ovaj sir možete da stavite i masline, ali ja sam danas odlučila da bude samo sa sirom i jedva čekam da se ispeče. I to je to. Nemojte zaboraviti da izvadite ove čačkalice i pogledajte, molim vas, kako ovo izgleda fantastično. Ja imam tu i čaj od brusnice, naš čaj, masline, kiseli krastavci, i to je to. Želim vam sve najljepše i čao!